Sjećam se dobro da su ljudi još uvijek bili nekako zaplašeni. Svaki je čekao kad će se njegov vratiti sin ili muž iz rata. I tako ljudi su pričali, budući da se mi nalazimo na toj cesti koja vodi od Draganića pa kroz Krašić i tako da ide kroz ova manja mjesta do Žumberka. Sjećam se da su danima išli kamioni koji su bili i zatvoreni, nije se moglo baš vidjeti sve šta je u njima, ali ljudi su pričali da se u njima nalaze zarobljenici. To je bila ustaška vojska, domobranska vojska i da li još neka druga, ja se to ne sjećam, ipak nisam bila dovoljno dorasla da bi to mogla sama nekako zaključivati, a odrasli nam nisu htjeli puno o tome pričati, nekako su se bojali, bili su zaplašeni da govore istinu, ali mi smo djeca to tako prisluškivali i slušali što stariji govore, tako da uglavnom znamo da su ti kamioni bili puni vojske zarobljenika koji su vozili negdje u Žumberak, u neku jamu. Da li bi se htjeli predstaviti? Čujte, ja sam Mulić Branko, star 80 godina. Rođen sam u Bosni i živim u Hrvatskoj jedno od 1924. godine. Je li tako? U pokretu sam bio od 45. u ilegali do 44. Od 41. do 44. A 44. sam išao u partizane sa cijelom familijom, jer išli smo. I tamo sam završio u štabu 33. divizije. Međutim, negdje u zimi, još nije bio svršetak rata, su me izabrali, nas ubirali ovako posebne, te koji smo povjerljivi, to u Knoj. I izabran sam u Knoj, i premješten u štab korpusa. Sa štabom korpusa negdje 9. maja sam došao u Zagreb. Zna se ono da je maršal došao nakon par dana, Bog me ne znam, ne sjećam se datuma kad je došao. I mene zove neki Marijan Lačan Lazo, imao ratno ime. Veli, maršal želi nekoga iz Hrvatske u svoju pratnju, pa smo mi odlučili da ti budeš. Pa rekao, nemoj Lazo, tu imam ženu i dijete, žena će mi doći sad iz rata, dijete mi je tu, imam stan u Zagrebu, jel? Nemoj me, to ti je partijski zadatak, onda ti je to bilo tako, razumeš, nema pogovora. Zapečaćeno pismo mi utrpao u ruke, veli, javi se načelnik Ozne 3 na Trgu N. Ja jadan onak idem. Dojdem, vidim, pitam tamo gdje je, veli u prvom katu, ja dojdem gore, vidim, piše načelnik Ozna 3 načelnik. Kada ja uđem unutra, sjedi Josip Brnčić. Zdravo, još zdravo, jer se poznamo već iz rata, imali smo prilike da se poznamo u ratu i tako da smo dobri bili. I uđem unutra, šta je? Čita ono, vidi mene tužan, ja sedim. A meć, čidi, tebi se ne ide u Beograd, rekao, još ne ide. A poslaće ja drugu dvojicu ili mjesto tebe i tako je on poslao nekog Rudija Kotarskog i Valenta Debanića. Te u dvojicu je poslao, međutim, oni su došli natrag za 2-3 dana i spirili su jedan. I pošto sam ja imao vozačku dozvolu, zove mene sekretar partijske organizacije jedan dan, da mi dojdem dole, to je ono, ne uz Ozne, nego samo Ozne 3, naš tamo personala. I ja dojdem dole, vidim Đukata je, mislim te se zvao, škiljavi jedan vaš Golja. Sjedi tamo Drago Rafaj, Slavko Urek, oficiri Knoja i još jedan oficir iz Knoja. Zaboravio sam ime kako se zvao, a znao sam kako se zvao, godine su tu prošle pa sam zaboravio. I veli me Rafaj čuje, veli, jer on je bio glavni vođa te grupe. Veli meni Rafaj čuje, veli, ti imaš vozačku dozvolu, ima autobus, onaj daj pogledaj, tamo nas toči dosta goriva. Veli, pregledaj sve u redu, imamo sutra specijalni zadatak. Ja sam to napravio, dođem ja ujutro tamo, kad dojdu iz Knoja još 2 kamiona, sa jedno 15-16 vojnika, razumiješ, i krenemo mi. Rafaj i ovaj oficir i Urek, oni su išli u džipu ispred mene. Oprostite, kada se to sve odvijalo? To se odmah u drugoj polovici, ja mislim da je bilo maja. To je nakon rata, znači? Nakon rata, nije za vremena, nego posle rata. Odmah negdje kad je maršal otišao, ja mislim drugi dan ili treći, to je bilo, kad je otišao iz Zagreba. I mi smo krenuli, dojdemo, što pred Svetim Duhom stanemo. Kad smo stali tamo, kamioni su iza mene bili, ja sam bio prvi, a džip je još ispred mene bio.
Kod na jedan put bolničar počeše iznositi iz bolnice Sveti Duh ove ranjenike. To su bili u pidžamama ljudi, ovako mladi ljudi od 20 do 30 godina svi bili. Oni koji su mogli sjediti, to su metali meni u autobus, oni koji nisu mogli sjediti, nosili su kamione od traga. Rafa je potpisivao tamo zapisnike i govorio s ovim, čuo sam, ja sam stajao kraj autobusa, da ih voze u drugu bolnicu i tako. U međuvremenu je došao Marijan Cvetković u kontrolu. Tamo je malo dalje od mene razgovarao sa Rafajem, ja nisam mogao čuti šta su razgovarali, nešto šaptali, šaputali, govorili i otišao je Marijan Cvetković. Mi smo ostali dalje tamo, dok nisu napunili to sve skupa. Mene su napunili pod auto. Nije niko bio u autobusu drugi osim mene samog, koji sam vozio. I mi smo krenuli. Onda je bila slaba cesta, vidim došli u Jesku, idemo i dalje, skrenemo tamo desno, dojdemo u Krašić. Još se vozi što je još od Krašića negdje 30, valjda 40 km gore. I ja vidim tamo Oštrec, Sošice. Idemo dalje, tamo jedan put gore, popne su bili put onda, ja ne znam sad kad smo išli, ja to nisam toga puta odmah primijetio, ni gdje se ulazi, valjda su zatvorili ga. I kad smo došli gore, stao sam, ja vidim tamo na jedno 20 koraka, stoji, ali nije bilo prije, bio golet, nije bilo nikakvog drveća, ništa, ni šipražje, ništa, to je bilo golo, onako kamenjar. Tamo stoji Drago Rafa iz desne strane i Živko Vujić s lijeve strane drže pištolju, na 1 metar razmaka. Ja sam mislio, to nije valjda, ali vidim, ovi vojnici dojdeše, počeše vući ove jadnike iz autobusa i onda su ih vukli do one rupe i stajali su u redu, kako su kojega ubili, tako su bacili u rupu, drugog su dovukli i sve u potljak, ovako su i potrbuške vukli tamo, da svaki ispod pazuha ga je uzeo, vukao ga potrbuške i nad rupom ga je tamo stavio. Ovi su pucali, na izmjence su pucali, čas jedan, čas drugi. Ja sam jedno vrijeme gledao, to više nisam mogao gledati. Meni je to u ušima zvonilo tako, ovaj puls srčani. Ja sam mislio da će mi srce puknuti od nekoga, to je bum, bum, pravilo me u ušima. Otišao sam iz autobusa, sam stajao, tu i tamo sam znao pogledat, pa sam si pomislio, Bože, zar može Zagorec biti tako krvolok, razumiješ, i tako hladnokrvno ubijati ljude u potljak, i to nevine ljude za moj pojam. Jer čuj, kad uzmeš ti, kad je čovjek razorušan i još ranjen, ne može da se brani, a nikakva krivnja mu još nije dokazano, je za mene nevin. Ja. I taj put sam zakleo, rekao, Bože, ako živ ostanem i ako omogućim da dojde vreme, da doživim to vreme, da mogu iznesti, mislim ovako javno, u javnosti u stvar, da se vidi kako su zločini praviljeni i posle rata, rekao i tako, evo vidite, ipak sam doživio još zdrav i čitav doživio sam to vreme da se to može iznesti u javnost, da se vidi kako su zločini i taj komunizam kakve zločine pravio. A mene je to recimo najviše ponukalo, ja sam 1937. godine bio radio u Sloveniji, pa sam čitao u ondašnjoj politiki, kad bi se prelistala politika iz 1937. onda bi se vidjelo. Ona je detaljno opisivala kakve su bolševici zločine pravili u Rusiji. I meni se to urezalo, znaš, i kad smo mi došli u partizane, jednog dana dovedu 2 mlada ustaša tamo i vidi kako su jednostavno sazvali su nas sve pred nama i streljaju. Ja sam nekak to gledao, ali sam nekak nalazio iza sebe, iza to opravdanje, pošto smo u našim glasilima čitali, da i ustaše streljaju svakog onog koji ima petokraku na glavi, da ga streljaju bez suda, bez išta. Pa sam nekak nalazio to opravdanje. Ali kad sam ovaj čas doživio ovo posle rata, odmah sam znao da se bolševizam preselio i k nama. I da je to ono isto zlo došlo kod nas koje je došlo. I zato sam ja odmah, kad sam se ja vratio, natrag navečer sam se vratio, odmah sam otišao, meni je to sve u glavi već bilo čista stvar. Otišao sam kod Brnčića, oni negdje tu gore na Srebrnjaku stanovali. Došao sam navečer kod njega, bila je on je sa prvom ženom živio Nadom, ja mislim da je još ona živa. Brnčić je umro. I dođemo unutra, a bili smo mi ovako jako dobri, pa smo svaki dan kod njega sjedli i pili, i ovako posle posla smo otišli kod njega pa smo se zabavljali tako. I dođem ja navečer i onako jadan, dojdem Jože, rekao ja više ne idem tamo. On je pogledao, pa Branko, to ste neprijatelji. Rekao Jože, znaš koji su neprijatelji? Za mene onaj koji drži pušku u mene uperenu i ja u njega. A ovo su za mene, dok im nije dokaz bez suda, koji su za mene nevini ljudi, jer im nije nikakva krivnja dokazana. Ja više ne idem. A ako smatraš da sam ja neprijatelj, priključi me k njima. Ako me budeš prisiljavao, ja ću ubiti. To je